Donc kita sudah di puncak. Bikin video untuk istri ya. We are already on the top là. Très très haut, on a fait quelque chose comme we do something like 1 hour. Kita di Lembah Harau. Udah trekking 3 jam sampai ke puncak di situ. Terus kita turun dari sini sampai sini. Nah, sekarang kita makan. Rancak view situ. Jadi apa namanya di sini ya, Dorian? Payangan. Maksudnya tempat kopinya? Kopi kawah daun. Kopi kawah daun. Mencoba kopi dari daun kopi. Ah, ini kan. Halo. Kemana Dorian? Kita pergi lihat apa? Batu Jawi kan? Yup. Masuk YouTube. iPhone 15 Pro Max apa? 14 aja belum. 14 Pro Max. Tukar apa? Uang. Uang? Iya, tukar sama yang punya kakak. Yang dari euro kan? Iya. Bapak dari mana? Prancis. Ada uang Prancis. Uang Prancis. Tidak ada. Saya tinggal di Bukit Tinggi sudah 7 tahun sekarang. Tidak ada lagi uang Prancis. Dulu pernah bekerja di Prancis ya? Saya chef dalam dapur kan, di rumah makan di restoran. Iya. Gajinya berapa? Berapa euro? Itu memang tradisional ya. Untuk apa? Air tebu tuh. Itu kamu. Là, ça coule ici ensuite, il récupère tout. Et hop là. Voilà, et du jus après qui en ressort. Ça vient ici et puis il en fait le sucre. Voilà. C'est vraiment la façon traditionnelle de faire.